Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Gango. Welcome to my fans at the TV. It's the Petway Premiership. Marumo Gallants 2, Kaizer Chiefs 1. I'm Troy Pai, Junior Matondo. Yeah, Steve Grant. Yeah, I'm not. Yeah, I'm fit too. Before Kalang Tele trip check, red man in there. Lendi ato bezela. I'm fit too. Abita. Nazi kala lengwenya. Ile ulibona nje. Yavita street. Mayithi tumasaba. Ukusithanda nje. Lana ke installment lesiba. Installment lesiba. Serious man. Nalana mfethu uyabona ikhosi 1000 something. 1000 something la. Basuzala phezulu futhi 1.2 mfethu. Oh. So 0.2. Nefoni lengelahlela phansi ngeke ife. Lethe yakho qala ngiyaphi. Lahlela sbo. Ay, ava amanzi ngifake emanzi. Next. Yadlala bafethu, ingaze ningilandela, next. Engaze ngibizela inkabi ngiyadlala bafethu, lento besiyenzayo yazi entertainment. Yeah, mfethu igame lamhlanje bengekho mnandi. Ikhoja yethu mfethu iyazama yona mfethu because nama player nawo ayazama. So ayikho into nathi esingayikhuluma singabalandeli. Siyabona ukuthi yithi simosha iChiefs abalandeli. Thina sayimosha iChiefs. Abalandeli babamosha ama player wethu. Yeah. Masithola abantu aba right sikhipha abanye abatwana uthi asamfuni bekuzitha namhlanje udlalela. Last sasimkhipha sithi akaphuma kohlala ama Green Stand. Uzodlala kanjani uRusile awuna Greece mo sawudlali. So namhlanje uyosincedile bese ufaka abantu. Ndoda. Akho bese umfaka. So why thina siyibulala ama player wethu. Last time bengibhekele iPirate idlala uMabaso. Mase clear chances ama support ePirate athini next time sizokunika 10 ukhona le one ozorikora wasingafundi ngithi bathi indlela ibuzwa kwapha phambili wathi nasingafundi kubo waziblama ama play ethu njalo bekuranga manje uhleli phansi ngendaba yethu not ngendaba kacoach uranga uhleli phansi ngendaba yethu uyangithola thina sizokubulala abantu bethu ama player wethu la siwathatha apha manje Ndoda siwathatha kuphi because yithi kumele support ama player wethu thina umsebenzi wethu kuzosupport hayi ukuthi sizoba ama asiyona imanagement management yewazi umsebenzi wayo masikublame ama player wethu siblame iChiefs thina ma supporteni uma ubona ukuthi utrap kabi next time uzotrappa kabi ubheka uDupree sekasaba nokuphuma 1-on-1 no goalkeeper usaba bani iwing lezi lapha phezulu ukuthi mangaphuma 1-on-1 ngagetch sengizobazongithuka bheka ushabalala ushabalala mfethu ugood malobulawa yini yithi usithi ugijima kakhulu azadlula ibhola wasingathi lo mfana sesemncane simgrumeni umfana ukuthi mfana ungagijimi kakhulu ibhola libe yiba semumva libe ngaphambili so uzokwazi ukuthi umfana akhule bukela kubuka usibani bukela nombhekela ibhola bhekela ukuthi udlala iphi position ubhekele player le position odlala kuyo ubhekele lo player uthi dlala kanjani uthatha style saphesheya usadopt usilethe ngapha ubheke ukuthi mangadlala ngidlala njengosala njengosala which means nama supporter angangithanda usala bamthanda eLiverpool bamthandela ini umsebenzi wakhe not like bamthanda ngoba nakho ebuye Egypt bamthandela umsebenzi wakhe noshabalala na bamnika isupport bheka lo mjida lo Manchester United ban Miguel inkomo leya baliwe ngizimthanda zonke too much akazuzizwa ukuthi akaphuma mayiphuma zimshayela izandla sihlulwa yini thina ukuya khona lapha yana ukuthi sibhekele kuba ngathi si adopta le silethe ngapha so asi-adoptheni uthi iplayer noma kuthiwa inkomo kanjani asishayeni izandla next time uzokhuthala ukuthi yazi labantu laba bangithanda engathi sengingena nje phela ama player chips sengingena nje egroundini ngoba bulawa yini yithi hayi icoach wabula ama player but this time manje icoach yabatesta bonke next season bazoba ifamily yabo izoba ilambile bazobe xoshwa yithi abalandeli uzobe bangaxoshwa icoach how many bangaka abantu abasupporta lo umuntu ngemali eKaizer Chiefs wena uzosala udla wena
wena uxosha iplay ukuthi lo uyadlisa wangumsupport bangaka abantu abasupportayo lo muntu baningi mfethu sabo mama khazi uyabona mfethu ngendaba yakho wena ukhohlwa umsebenzi awuzele thenga ithikithi uthenga iskip uze egroundini ungazi neskipa sakamasipala ijezi kamasipala uthi uyasupport iKaizer Chiefs unabalandeli namasupporter Yongtol une support enjalo Yongtol bangazi iskipa support makuthiwa support mfethu isupport shit means ukhipha imali mawumlandeli awukhiphi lutho Yongtol umlandeli awukhiphi next kodwa isupporter umuntu owenzani othengayo ukhiphe mawukhipha imali eskip le mali udubu uzolala edlile ngale mali yakho ikhiphayo ungacabanga ukuthi le mali obuthenga leskipa ama player chiefs ngeke ayithola azoyithola but azoyithola ngenye indlela iChiefs bafethu iSouth Africa iChiefs makwini iChiefs zonke iSouth Africa ijabulile so ngiyacela ukuthi ama player angathuki sazi iwe umuntu akenza umsebenzi wakhe awujwayela kawazi adlala egroundini umlungu mfethu namhlanje uma ngaza abantu abaningi women of the match yakho women of the match umlungu ngeyi3 soba sibabhabhadisa sizobashaya bese sobageza ngeyi10 eDurban sobagesa bafaka olwandle siqede ngabo bona laba bayizola ngithi bathe bafuna istar so istar basitholanga imvula iyanetha ngithi net every day bazothola imvula so banika yona sesizwile le mvula zoba kama floods